Jom tengok banglo eksklusif dekat Kemensah dengan rasa vibe-vibe nature gitu. Let's go. Inilah dia banglo eksklusif dekat The Reserve Kemensah dengan harga 6.5 million. This is the only banglo dengan normal layout 2 story. Compare to other units yang available, semuanya adalah 3 story ke bawah sebab dibina atas slope. Berkeluasan 18,000 square feet, lengkap dengan 6 bilik dan 5 tandas. Banglo ni pun bukan totally flat, dia still ada step up dengan step down. Tapi biasalah guys, itulah cabaran bila buat banglo atas bukit, mesti ada some separation level dalam layout. So to start, banglo ni pun dah sediakan visitor car park right at the front dan juga kat depan sana. So quite convenient untuk tamu-tamu yang datang boleh terus parking kat luar ni. Dekat ruang car park pula, walaupun agak landai, still boleh easily muat 8 kereta kat depan. 1, 2, 3, 4 dan 4 lagi kat belakang ni. On the left side of the car park pula is where you have your garden. Quite spacious juga actually sebab dia jenis memanjang tau guys. This part is the pool area. Because of the split level, this can be a total defining separation between 2 activities. Nak dapat vibe-vibe kampung kan, adalah sikit berbukit-bukit kat dalam rumah pun. Size pool pun agak okey. Tapi rumah ni memang perlukan total refurbishment sebab dah lama juga terbiar. Okay, jom kita masuk pula. Going in on the right side ni is where you guys boleh dapat the guest bathroom and the guest bedroom, include with the walk-in wardrobe dan toilet. On the left side pula, behind the stairs is where you find the living area and the dining. Sebelah tangga ni juga you will have a multi-purpose room. Boleh guna as entertainment room ataupun private TV area. Design banglo ni pula memang jenis modern, where you have plenty of sliding doors to maximize the views and ventilation. Sebelah dining pula, you guys boleh buat kitchen island dekat sini as a dry kitchen, and just beside will be the wet kitchen area. And that door will bring you guys to the maid's room, which includes also the toilet and the store. On the first floor pula ada 4 bilik dengan 4 tandas, including with this large living area. The 3 rooms for the kids will be on that side. 1, 2, 3. Semua dengan keluasan yang agak sama. Bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, master bedroom. Jujurnya ruangnya agak okey sajalah. Tapi to accommodate for that, datang sekali dengan this large walk-in wardrobe area dengan tandas with bathtub includes to all toilet.